kugeza amagingo aya ngaya agasozi ka Goma, Mogoma yabaye imberenge, Mogoma yabaye isibaniro ry'urugamba. Mu by'ukuri Mogoma yananiranye, dore ko sheringi ziri guturuka kuri Mogoma ziri kurasa mu Rwanda. Mu by'ukuri amashuri abiri, hari ishuri ryo bita hariya ryo ku Karundo, rya shuri ryo ku Karundo ryitwa gute? Kugira ngo nkubwire ko urugamba ruri kubera aha ngaha ni imberenge. M23, kugira ngo nkubwire ko urugamba ruri kubera aha ngaha ni imberenge. M23 ngicyo ikindi gisasu kije ngicyo umujyi wa Goma n'umujyi wa Gisenyi. Mu by'ukuri ubona ko hari kuba icyo bita isibaniro ry'intambara kabisa ahangaha mu mujyi wa Goma. Mu by'ukuri ariko tubwire ngo barashe hehe mu Rwanda, ukurikije naho uri kumvira ibisasu. Muri ibyo bikorwa kubyumva hari icyo barashaka kubona wa kabiri mu mbuga hagati. Hari ikintu kiguye, yegereze mikoro. Ego, hari ikintu kiguye mu mujyi. Hari ikindi cyaguye ku ikije n'amasasu barashaka kuziba. Kandi barashe kuri serikire. Ubona ko rero urabona ko umujyi wa Rubavu usa nkaho mu by'ukuri wakangaranye, kuko ibisasu biri kugwa ahangaha mu Rwanda ni intambara. hari n'ibyaguye mu rupangu. Ni ngombwa rwose gukangarana, ni ngombwa impagarara zirahari kuko abadashobora kurahanga ntababicara mu nzu. Urabona ko iyi Goma rero yananiranye nyuma y'uko M23 isize itangazo ry'uko bamanika intwaro, bashyira intwaro hasi. Hari abazitanze ariko ngo abangaba bigize kabushunga intwaro banga kuzitanga. Urabona uru rugamba rumeze rute? Urugamba rurakomeye, bari kubyina amataha cyane rwose. Ibyo rwose nangana no kumura abanyasohoka ko gatacyo rwose no ruca abana uyu munsi kuwa mbere. Birasanzwe ijoro bawufashe kugera cyane rwose. Ngaho tubwire ukurikije icyerekezo uri kumva amasasu ni he na he bari kurasa? Iyo ndi kubona ari kurasa bita kuitisha. Bakwitishe. Barangiza bakarasira uruko kondi bakorekeza ku kigo. Uruko bari kunjiza ku kigo nzira amasigi gusenye. None se urabona ahangaha nazamutse aho ni hehe? muri kwa mfano mu rumwe mu birere. Kuko dufite ingabo ziturenze, twebwe hano twaravuye twavuye mu masasu y'ihanda, ariko turakomeye nta kibazo. Ntabwo twahunga rwose twe turahari. Hasi u Rwanda twabyumva turabyabaye 2012 nabwo bafata Goma. Nuko byari bimeze ariko kugira byageze nk'ejo abantu barahunga, ntabwo tumaze kumenyera uyu munsi ntabwo tujya rwose. Urabona ko rero n'ubuzima mu mujyi wa Rubavu bwamaze guhagarara, ibisasu biguye mu Rwanda. Barahagarara ko nanjye ubwanjye nadukiye umuhanda ko leta tutera kujyayo, tubona kuri petite ntabwo nigeze ntwara abagenzi. Natwaye umugenzi umwe gusa bitazamuka. Nageze grande ndamanya hano bageze hano mu kigo. Ahangaha biri hano mu kivugo cya usa no kwinjira muri grande nonda. Yes, bakure namwe urugamba muri kurwumva, mutubwire kuri comment, muzamure comment zanyu, mutubwire, mukore like, mukore na share. Mu by'ukuri zirihe urugamba rurahindanye ahangaha kabisa. Urugamba rurahindanye. Urabona hari amasasu akomeye cyane. Mu by'ukuri urabona nta yandi mahitamo. 98% M23 ifashe umujyi wa Goma. 98% yavuyemo byarangiye. Sasa ukurikije iriya antene yo kuri Mogoma hirya, FARDC cyari FARDC bigaragara ko bari kugenda bahungira. Bigaragara ko hari dikote zabo muri bari guhungira hari. Nabo urabona ko Mungu kimere.
barangije guhuza kera cyane bahuje byafasha abantu zihumura zihora kuri peti birumvikana urumva ko n'imijugujugu iri kunyura hano hejuru ya Rubavu barashobora no kubura sikobya neza by'ukuri abaturage bari aha ngaha mu mujyi bagomba barasubirijwe cyane rwose hari undi umumama kije wambaye kimukemo kare mere wari uri kuri duhani ibi bintu nanjye narindi kuri duhani mu gitondo nza gukatangira ara ku madepo y'ubugari ariko nanjye amasasu arahanguye mu by'ukuri nitanza kureba isasu fata gukangubira abantu uko situation imeze nitankata gafate gutyo situation imeze nabi cyane kuko koma irafata isasu bikerera mu Rwanda abanyarwanda benshi bari kubakomerekera araba batubeka Kambari hari bari baterewe ku kibuga cy'amashuri kisasi Jean Paul ariko abana ntabwo hakomerekeye barimo kujugunya n'ibitasi biva muri Kongo byerekana none se kuje ku musozi urahunze nahunze kuko mu bibiri kuba ahantu mu kibaya nahunze kuganira negere musozi mubanye n'umusanga yego kino ngo ndetse wenda nabani waba ureba ku musozi ariko kirafunze na kimwe urabona ko rero M23 yahuye n'urugamba rwo hano muri Kongo urakoze urabona ko harya ngo umuntu ari kumwe na Scovia ninde ninde wabonye umweshajeri ngo barashe aya we mwava aho ngaho imbere uva imbere reba wowe wambaye umwenda w'umweru uri muri tageti wowe bakubona neza we yageze mu Rwanda kuri urebye urabona aya masasu ari kuvugira mu Rwanda urebye nko kwifati aya katoka abazanye kunyara kirafata utubwire urabona ko icyerekezo abakongomani bari guhungiramo ibyumweru bagasigaye bitari gusa bari kurasa bayobora ku mukika w'u Rwanda abazi nko kwa Nyanja urabona ko ari nabo bari gutere imijugujugu yabo basa nk'aho bari gusubiza bagenzi babo ese ukeka ibikoresho biri hariya ku musozi wa Nengo byatuma hadagira aho barenga hariya ntabwo bashobora kumenyera CPG abasirikare b'u Rwanda bizere ko buriya bita yari hariya barabafite neza ntabwo bagomba kurenga uko byagenda kose ntabwo bagera mu mujyi wa Gisenyi RDF ntabwo biba bintu yabyemera Kugeza kuri iki cyumweru intambara hagati y'umutwe wa M23 na leta ya Kongo irakomeje kubera umubare w'abantu benshi baguye cyangwa bagwa muri iyi ntambara abadiplomate bayo bakorera i Kigali aho iki gihugu kitahwemye gushinja u Rwanda ko rushyigikira umutwe wa M23. Ku rundi ruhande uyu mutwe urwanya leta ya Kongo ukomeje kurwana ugana mu mujyi munini wa Goma. Intara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo zikungahaye ku mutungo kamere wiganjemo amabuye y'agaciro zimaze imyaka barirwa muri mirongo yaranzwe n'amakimbirane aho umutwe wa M23 wagaragaye nk'umwe mu mitwe yitwaza intwari ikomeye cyane mu myaka ya vuba. Imbaraga z'uyu mutwe ziri mu zituma abaturage batuye mu duce tuberamo imirwano bumva ko ari ngombwa gukiza amagara yabo bagahunga. Abarimo Aris Feza bari guhungira aho babonye hose hashoboka kugeza aho bavuga ko bananiwe guhora bahunga batazi iyo bajya. Hali ya huku mazingira kabisa iko mzuri depuis usiku yote. Kuva mu ijoro ryakeye ibintu ntibimeze neza na busa. Twumvise urusaku rw'amasasu mato na manini ijoro ryose. Turababaye cyane. Reba ukuntu abantu bose bari mu rujijo. Turimo kubabara cyane. Abantu barahungira ahantu hose habonetse kandi ntituzi niyo tujya kuko twatangiye guhunga kera. Nahunze Kiwanja, Rutsuru na Kibumba. Sinigeze nicara hamwe. None ubu intambara dusanze aho twari ducumbikiwe n'undi muryango. Ubu noneho nta naho dufite twajya.
ubu ibintu nibikomeza kurushaho kuba bibi ntabwo nongera guhunga, maze kunanirwa. Inshuro zose nahunze zirahagije kandi noneho ubu nta naho mfite ho guhungira. Umutwe wa M23 wafashe uduce twinshi two mu burasirazuba bwa Kongo kuva muri 2021 kandi ibi byashyize ubuzima bw'abantu babarirwa mu bihumbi mu kaga kandi biteza n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Nyuma y'ibiganiro by'amahoro hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi byahagaritswe hagati mu kwezi kwa 12, M23 yongereye umurego mu gushaka gufata n'umujyi wa Goma. Mu mpera z'iki cyumweru, ibihugu bitatu biri mu byohereje abasirikare mu butumwa bw'amahoro muri Kongo byatangaje impfu 13 z'abasirikare bapfiriye muri iyi ntambara. Ibyo ni Afurika y'Epfo, Malawi na Uruguay. Uku kwiyongera kw'iyi ntambara, ntaramakuru by'Abafaransa AFP byavuze ko kugeza ubu muri Kongo habarirwa abasirikare ba ONU bari mu butumwa bw'amahoro bagera ku 15,000 mu gihe u Rwanda rwo rufiteyo abari hagati y'ibihumbi 3 na 4. Ku rundi ruhande, ONU ivuga ko iyi ntambara imaze gutuma abaturage b'abasivili babarirwa mu bihumbi 400 kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka barahatiwe guhunga. Kuri uyu wa gatandatu, abinyujije ku rubuga rwa X, umuvugizi wa leta y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko ibiganiro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba z'abanyekongo bababaye bahora batotezwa ari bwo buryo bwonyine bwo gukemura amakimbirane. Ku rundi ruhande, ubuyobozi bw'ubumwe bwa Afurika nabwo hamwe na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu bihe bitandukanye bari kuri telefone bavuganye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi, Perezida wa Kongo, babasaba guhagarika intambara. Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika. ibikapu birimo ikibihi bari babigira ngo ariko se bo bazasanga bari abantu basoza bari ibikapu birimo ikibihi bari babigira ngo ariko se bo bazasanga bari abantu basoza bari ni bandi bari kugana ya Yes, I'm going to
Voilà, c'est l'entrée triomphale de AFCM. Tunawashangilia Eritiga. Hapa ni karibu tu, nikuambia tu karibu. Wako mingi. Ananyesha. Hapa ni karibu, ni karibu. Ananyesha bro. Ananyesha. Ni watro hapa kiisi. Yeah. Wanaingia kiisi deja, si hapa kiisi wananyesha. M23 inanyesha. Ona wapata. Hapa ni karibu tu, nikuambia tu karibu. Wako mingi. Ananyesha. Hapa ni karibu. Unavileta kule Tupeleke pale. Tutasimira butuni tu. Tunawashangilia Eritiga. Tunawashangilia Eritiga.
Kiisi deja si hapa Kiisi wananyesha. Kongo inanyesha. Ona wapata. Hapa ni karibu tu, nikuambia tu karibu. Wako mingi. Ananyesha. Hapa ni karibu. Ananyesha go. Ananyesha. Ni watro hapa Kiisi. Wanaingia Kiisi deja si hapa Kiisi wananyesha. M23 inanyesha. Ona wapata. Hapa ni karibu tu, nikuambia tu karibu. Wako mingi. Ananyesha. Ibikapu birimo ibintu bari babigira ngo ariko se ngo bazasanga abantu basoza bari kwamamaza.
Ni bande bari kugana. Yeah. Listen, bro, we're going to look for you.